ka Langsning Football Club Bynta ka jing Pynkhreh jongka na ka Bynta ka Lympung Ïalehkai Football Shillong Premier League SPL araja arpusan ha ka janmet jongka khat nyau tarik unai tung araja arpusan kala pelat Paidbah ya ki jersey ban Phong ha ki jing khun beper ha ka jing lang ka bala wan ban saki do ba polling do menteri badi khmi ya ka tanat tourism ka sarkar jalla Nalor ba Paul ay don lang ru do ba bantay do ling do MLA ka mau kunro ba president ka Shillong Sports Association SSA nalor ki noy lam ka club ki noy lam snong lam kiway pat habakran ha kade gajia lang uba Paul ling do uloong ba ka Langsning Football Club kala no senyang shibun ha ka kam Ïalehkai football ka jala but I'm sim ya ki samla ha ki kam Ïalehkai Uloong ru ba ka ayam Ïalehkai ban wan kan kam itanat ringkat ka thong ban kentiu ya ka kam Ïalehkai ha ka jala Ini di home jersey yang Langsning, butler sponsor dari tourism department yang berada polling do away minister. But some away back ketika away jersey. Lalu bagaimana tadi duduk dengan kesebuatan atau sigeta bangau bahwa ke Langsing dulu ke Dongkam buat ke deserve ya ke support ke Department of Tourism. Dia kan dia proposal ke Jongki buat mau ini non propose. Bukan Ahmad dan merak ni kau ngai idea di anak Langsning jongi nani bandri dalam office dengan kiwi pergi kerten kuno mana bukan yang nalor bandri bukan so bantai nalor bantai bukan so pensai yang lah dekat kita di kerten deh kan eu buat musuh dekor dan kata-kata Pilot kita Dunbog và nang ni shakha ke department ke jongi hari ke initial year nilai ke commitment ke nilai ke financial support hatsanla na Bynta kini kesan di bapai o sabatai ha kumnu katnu nyara ngat performance based kat pinang perform ha kata nginai deal yoga return on investment di dalam mo ndai lada lai kesan hatsan lak hatsnya berikong next year yo kalau boleh pembaung Arthur bagi jersey boy sejak abang dia boy jangan tak minus hatsan minus away Thì ai biết cái ai ngay đi cho gì? Tapi tiếp các ứng dụng tiếp theo cái này đây là social marketing Paul 22 nama kesingkat jangan lihat artrik R plus R belum sau kita jangan bersaudat di mana lah itu cuma anggur saudat ini. Mereka bokong sandu. After berikan ni kecil mo, kenandu nanti PAUL plus 2 apa ini? Number 8. Block 8.
But wakang rusuh cucu kelong tadi, aku kedai kan number jom after ligi team amalan football. Kini banyak yang tahu jom lagi job. Banyak yang kata tahu dan kemudian kita naruh ni Pyllait ligi mau bersih jom Shillong Mail ligi rambak di Paidbah Cakman. Hal ni kapan ligi Pyllait ligi berakam. Amdan bin job kamadan football le kamadan job cikin keberikong teamwork works kamdan kanu ke football club ke bawang idon superstar bat nak tahu semua kini pak kita idon kami ki lalu Messi dan Ronaldo bagi persyai ke Langsning batu wan marway ke Langsning dan job yung Messi dan Ronaldo. Kabaar have a goal. Gila banyak mare serum tak sering jom kemarin football. Lalu di goal post. Ni pensapai ya energi jami. Nama dia jinjau lagi ada itu ni translate dekat segi gol. But kabalai don kamhai ni bangit mau ba ada tim jom ikabai gol. Way dia bukan lala ke jom gol. Lala ke jom proposition. Lada gol kipa pak gol. But Ïalehkai forward, buka kami ke ball, kata tu perhati kita dia go no. Nak terdaw yung I stick to our own well-defined goals. Baru ni yang ni don hari di ball, kali tu ke team. Don lagi jom Bynta di Bynta. But kata kali ke kau nasoba. Nangni nari dijami fin stress penrung calculate ya kini harga jimut kat jofni key players lalu coach lalu assistant berhenti kena baru ke team karena motivated lagi ni Pyllait di kiba negara mental Habatin Paidbah ki kishap plus F Ka plus F Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam kata ika dur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya